apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ning, sigamat gayam Anton. Narabyan ka man na. Nagkapunay. Nagapuwak ija ili? Siguro, nagsarak kayo manan kin ni Lovely anya. Shhh! Amangan namang nagdaka. Anya, ay na Anton. Pangasim man tasardangam day tangar aramidam. Nagsingpot ni bakit mo. Umno apay mat aluklukom. Sikakit di man. Ay, kamangramantay mo't iti sabali aputahi ako nada. Anya? Ha? Alain kan. Sigurado nga gururain kan kadagiti aginom. Apay nga ita ka lang, tatang. Kanayon kaya marabyan. Ha? Sa di na tinaggapuan niyo. Ay, anak ko. Adala na pataga na panak. Kuna ni nanang awan lang aro din trabaho yo. Kanayon kayo mat arumwar. Alaos tun. Sana balik tada ko anak ko. Ala, yung ka maturog eh. Sa dino man ang tinagapwam, unay madaytan Anton. Agmalmalom ka nga awan dito'y balay. Ay, nahuston tada ang arudan. Anya, hay na Anton aya, awan lang nga ro trabaho, balyudong kapaylaang. Huh? Imbis nga tumulong ka ti trabaho dito'y unag ti balay, ngam sa amat. Imbis asika kumamat ti agsakdo kan agbalsig iti kayo. Ngam hay, jak amaw no sa dino ti papapanam. Huston, kadibak. Anya huston, intun kwan, si kalangarudan ti binalsik ko. Ay. Salbag ka. Ay na. Alamang rabi ikan, kalpasan na, rumwar ka manan, mapan ka iti kayat mo apapanan. Anya? Rabi imanan ang nagawid ti asawa manak ko. Un nga rod nanang. Jak amo no sa dino ti papapanan na. Ha? Tunggal sa lodsudak, di namat ibaga. Anya, ay sos. Amangan kit dimot no da saan anasaya at nga aramidan ni Anton. Ha? Amangan kit dimot no agbababae. Ay, narigata nanakaw. Day tangarod ti pampanunutak nanang. Ngam sapay la kumaa, tasaan apod no ti atap ko. Ay, naanakaw. Nasken nga agsipot ka. Amumatan ti asawam, napaklan a babaero. Ti awanan paing. Anya, naragsak kayo manan kay ni Lovely. Kunang paray. Wan pare. Agam pangasim ha. Di kagtagtag kari, wan. Ha? Awan nga minti sa bali ang makaamo iti day ta. Da kayo lang iti day dya, alak yan. Ay na pare, nasa papaytap nagbalbaliw ka. Di mo urayan na maamuan ni Maria. Narigatan. Di ka madanagan pare. Nalaingak nga agilimad. Anya? Anya? Sigurado ka kadi iti day tanga imbagam, pare Jerry? Huwag mare, hanggang pag-asim Di mo ipagbaga kanyanto na siyak tinangidanon. Di ka madanagan, pare. Saan ko nga ibagbaga? Ala, bagam ti asawam. Saan pa naladaw ti amin tap nagbalbaliw. Amahan ituloy ni tikas dyan nga ramid na. Ingkat maitulang na. Ay, narigat nanto na may kat. Ha? Pudno ti pagbagak mare. Iso palagi pam ni pare Anton. Awanan ka itibain a lalaki? Sipud pay, aging ga ita, babairo ka talaga. Kunaklakit din no nagbalbaliw kan. Ngam saan magayam? Apay nga tinungpa na amatan bakit? Di nakman awawagan iti bakit? Ngamen, maariyo kakeng ka. Anya di tangay bagbagamon? Di ka man at pamarang awan amo, salbag ka. Anya? Asino ni Lovely, ha?
Isu ka diti pang pangtadam iti kwarta daw dawatom kanya? Ne, asino tinakaibaga iti daytakan ka? Saanan anaskan? Ti saludsud ko ti sungbatang. Kwa. Ikwa? Anya nga ikwa? Salbag ka talaga? Awanan ka iti baen. Awan lang nga rudan trabahom. Maarami dupay lang ti agbabae. Ha? Agbain kamot Siyak nga asawam ti mangpakpakan kun ka. Gumatgatang iti kaus mo. Balay ko daytoy. Day tala mabagbagim ti insangpet mo dito'y nututuusan. Ngam agbabae ka pailaan. Anya klase ka lalaki ang taon? Oo. Nakaskas daw. Itaman pa'y ngadda ka dito'y balayo, pare Anton. Ah? Apay, awanin ni Lovely. Ay, awanan. Naman kami ni bakat ko. Iso nga, insarden ko na. Gunggunam. Anya? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, asarda nga mon. Sakbay amamuan ni bakit mo. Ngam intuloy mo latamang. Anya nga ita. Huston. Insarden ko lang arudin. Diawan nga rod, chicks mon. Anya nga awan. Ada. Balin ayang awan. Ha? Mumutin kanya. Matayak no awan chicks ko. Biyag ko dagiti babae. Unyong. Kita amday tayo. Ni Mira. Napintas. Siksi. Profesional. Kaya, ay no. Napigsa ti 6 apil na sika. Ay sus. Nakaamamwam manen iti dayta ang babae. Shh! Namamok iti dating app. Apay ka pa, oy. Anya? Ay sus. Salbag ka, Anton. Pang-asing man tay sardeng mo dayta. Ay, sana mabalin. Ay, agsinara kami to ni Mira iti kabiitan na panawin. Pudno asaan ka rumrumwar dito'y balay. Ngam ay na, agmalmalumot aday ta cellphone mulatan ti mulmulagatam. Ha? Ay, unay kan bakit? Narumwarak, at damanan maibagam. Itatasaan akong arumrumwar, at damanan ibagam. Anya? Apay, saan mo kadi maawatan tiket ko asawan? Tikayat ko asawan, tumulong ka kumamat dito'y unag ti balay. Saan akasta? Aday talatan ag silsilpon ti araramidang. Ay... Anya ngamin ayat ti pakakumkumam di ta cellphone mo. Siguro, adamanan kachat mo ababayan niya. Ay, si Kaki, dimot bakit? Awan ti kachat ko. Agbuy-buyak lang. Nagpada kayo kininanang. Ninanang, saan pa yan amangan iti husto? Gapo iti kasi cellphone na. Naadikmatan iti agdudu mga online games. Kan adapay kanon ti kachat na alalaki. Saan mo't adakis para kin kwa na bakit? Awan mo asawa nan? Iso nga okay lang. Anya? Wan, okay laang tawan asawa na. Ngam si ka, si bibiyagak pay laang nga asawam, isuksukat na kaon. Anya? Anya? Makisinarak kayo iti lalaki a kachat yun, anang? Wen, Maria anak ko. Agsarak kami inton Sabado. Anya? Sigurado kayo? Ay na, ay, excited ako makisinara anak ko. Ay nananang, bakit kayo nga makilkilig kayo pay laang? Kasla kay agtawon iti 16. Awan mat dakas na anak ko. Mano atawunan anabalo Saan mat adakas? Ano may labak? Anya? Iso apang nga ase, manak ko. Di na kumalapdan ang makisinarak iti lalaki an amok iti dating app. Nanang, nakaluto ka yun? Wan anak ko, apay, mabisin ka din. Itay-pay Ala, ingka nga rudan ayaban ni tatang mo ijisilid. Ibagam amang rabi itayon, kastamot ten ni Lolam. Una lang. Ay na. Ad-adda nga ubing tirik na. No kachat ko na ito alalaki. Tura! May kay ka nung mga nanay, kung ni nanang, mangrabi itay ka nun. Anya ti bagpagam apaw. Sandak anang ngid. Ti ko na, umay kay mangrabiin, ta nakaluto ni nanang. Kasta kaday. Ala, umuna kailatan ang mga nuwan. Mga anak tulatan no mabisinak.
Ing kaya ba ni tatang mo ijay silegyaw? Iso ti kagidan nyo amangan. Sige nga rin, Lola. Anya lakit din dahito yung Amira. Nag-sweet no agchat. Magagara na ka makakita kan kuha na. Ay na, Sabado kumantap no agkita kami iti dahito yung babae. Sigurado na pintas dahito iti personal. Tatang! Ay na, nagpintas na talaga. Tatang! Umay kay manganin! Mang rabita yun. Nay, ada ka magagam iti asidag ko anak ko. Andiyan ibagbagam. Nagpada kay ka ni Lola, abisi iti cellphone. Iso adi yung mga tibagbagam. Umay kay ka ng manganin. Agur-uri ni nanang iji kusina. Kasaya. Ala, umuna kay latan ng mga anak ko, eh? Sa anak pa yung mabisin. Mga anak tulatan no mabisinak, ha? Anya? Sana mangan ni Lola? Saan kayo amangan? Dua kami lang ka ni nanang agsango? Uy, anak ko. Hala, hinggan siya kusina. Tamangan kayo. Di ibusan ti si Darna. Iba't tiyanda kami ka ni Lola yaw. Anya? Saan pa'y amangan ni Lolam, anak ko? Anya ayat ti aramidan na. Wino nakaturugan. Saan ka naman mabisin, nanang? Mangan tulat ta ka nun mabisin. Bising ag silpon iti silid na. Anya? Uray ni tatang. Saan pa'y kano amangan? Saan pa'y mat kano mabisin? Ag silpon mat laang. Anya? Ay unay mutan. Alamangan talatan, anak ko. Ibusan taman laangan amin nga inluto. Ha? Makaamuda mutan nga agluto iti kananda no mabisinda. Ay ayaban lang arudan. Ngumday tapay la ag silpon ti unaanda. Ay, tumpain kan salatan pare. Tapno maring manday tamat maturo ka panunot mo. Ano day tangar aramidan? Relax ka di pare. Makisinara ka klang mait. Kamaliti pampanunutom noon niya manday ta. Di ka man nagsawa ti kasta pare amukan. Napintas man, wano saan ti babae. Basta babae ka tutupam. Anya? Hindi ka katagyaman ta pinakawan na ka ni Maria iti damo ngay naramid mo. Ita aramidom manan. Mga ano iti day tang aramidom kat isina na kanti asawam. Anya? Sana mapasamak tayo ta pare Jerry. Amo mutin ni Maria. Kasta unay ti panagayat na kanya. Ijay abanda tinako na ni Hani apagururayan na kanya. Ay na. Ison sakit di nakachakit iti maong. Ay na, likod na pailang kat madlaw anatar. Antay ta, asida ka kaon. Hello, darling. Siyak jay ururayom. Siyak ni Mira. Ha? Nanang! Sika ti lalaki anam amok iti dating app. Anyan. Anya ti inusaryo anagan nyo iti dayja dating app. Mira, kandagi ti ladawan nga insend ko ken ka. Picture ko dagi jay, idi agtawanak pailaang iti 30. Anya! Ay, kunak no balasa kay. Da kay magayam nanang. Aday ta, napaklan ka ngamin a babae raw. Isu nga uray asino a babae, tutupam. Anyan, di mo amuan ni nanang gayam tinaamamom iti dating app? Kwa, bakit? Siguro, no sa bali a babae, itultuloy mo pa'y daytang aramid mo, no saan ko anamuan anya. Kwa, pasensyahan bakit Ikarik kon ulitin pa'y. How? Uray siguro bayadan nak iti mano aribaw. Jackpot yun daytang ibagbagam. Intulang mon ti kinababaerom ka. Isu nga amawk nga awanan tinamnama nga agbalbaliw ka. Numabalin la ko mga isubli ti asawa ay na. Nabayagan nga insubli ka kiniinang mo. Makauma ka, Anton! Makapalag ka magtantaon. Jak namnama ni magam katugangak ti kacachat ko iti dating app. Salpag. Apay, saan mula na ilasin ng anikatogs mo gayam da dyan?
Saan? Ngamin, dagiti isisin na picture na kanya ka picture na idiag tawon iti 30. Iso nagpinta sa kitain. Ano ti picture na kumaita abakutan ti insin na. Di amok ko mga isugayam. Nanya lang amin aramidam. Mapnag ka man ngamin iti asawam. At dalang arudan ni Maria. Nanya pa ilang amin ti sapulam iti dayta at dating ah. Anya ngay, ni katugs mo lang arud tinatumpungam. Ha? Adda na ka babain. Ay, makapalakamat pare. Ha? Ay, noon niya lang kami naklase mo ti babae ti sapsapulam. Anya nga ita, hindi kayam katugangam ti nasirpat mo iti dayta dating up. Diyak mo naman nakasjay pare Jiray. Ay, sardangam nga minan dayta nga ramid mo. Iso siguro, o nairanaan ni katugangam ti namamam, tap nagbalbaliw kan. Ay, ang balbaliwak at talagan pare. Diyak kaya din. Indilit ko ti up iti cellphone ko. Wala! No itultuloy mo pa dayta. Ay, ang mga nun ni bakit mo mutan ti sumaro no amam iti dayta dating up. Ay, awanin na, naspakan. Ay, nawaw! Liklikan ti kinababaero, tapno maliklikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.